Pemirsa Peraturan Gubernur Pergub Nomor Petang Dasa Nomor Sekali Tali Kali Dasa, Indik Penerapan Disiplin Miwah Upaya Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, Pinaka Usaha Nambakin Pengelola COVID-19, Sejeroning Tatanan Kehidupan Era Baru Durung Efektif Kemargiang. Sejeroning pemarginnya nih kantun akeh kerama sane memurug antuk nenten ngawigunayang masker rikala melelungan. Keramal sani mamuruk prokes nganutin pergub patut naor pidanda Rp100. Napi malih pungkuran puniki wilangan kasus pasien positif COVID-19 ring Bali saya nincap. Sapunika taler wilangan pasien padem sangkaning COVID-19 taler nincap. Pengamat kebijakan publik Ida Ayu Putusri Widnyani Nureksain, sanksi pidanda sani katimbakang majang keramal sani nenten ngawigunayang masker nganutin pergub nomor petang dasa 6 war sekali tali kali dasa durung efektif pemargin nyani. Sajeroning pemargin nyani sani kasidak wantah keramal sani nenten ngawigunayang masker rikala ngelintang ring margi. Sakewanten klaster anyar menjalaran upacara adat durung kemargiang pamidanda inucap. Napi malih sane mangkin klaster upacara terus nincap. Parinikan inucap metu sangkaning ringkena upacara akeh keramal sane nenten ngawigunayang masker. Ya diastun sampun ngawigunayang sakewanten durung becik. Durung becik nyani keramal ngemargiang daging pergub nomor petang dasa 6 war sekali tali kali dasa puniki sangkaning makudang-kudang parindikan minekadi akeh keramal sane nenten lapah ngawigunayang masker taler durung uning kawigunan masker sani presiden nambakin panglala COVID-19. Satios punike pejabat publik wenten sani nenten disiplin ngemargiang prokes utaman nyani ngawigunayang masker. Sepatutnya nih pejabat publik ngicen imbe majang kerama indik pemargin protokol kesehatan. Manut dosen Universitas Ngurah Rai Denpasar puniki, sajeroning penerapan disiplin ngawigunayang masker patut ngemargiang pendekatan persuasif. Lebih becik ngician literasi protokol kesehatan prokes miwah kawigunan majang suang-suang krama. Krama patut saling elingang mangde ngawigunayang masker taler ngemargiang prokes pinaka usaha nambakin panglala COVID-19. Sane kautamayang taler para pemimpin ngicen imbe sane becik sajeroning ngemargiang prokes puniki. Kanan sekali puniki muatang perkanti pemerintah sarang desa adat mangde kramel sayan disiplin ngemargiang protokol kesehatan COVID-19. Winate Bali Pos nguningayang.